just your love. Undanda bivuge. Icyo data nkundira nuko nanga ubuzima bwanje kugira ngo nze ndabusubireko. Nawe ubunyaka ni jewe nyene ubwanje ndabutanga. Ndi n'ububasha bwo kubutanga n'ubwo kubusubirako. Niryo bwiriza nahawe na data. Turagukengurukiye cyane Mukama, turagukengurukiye cyane kuko uri umwungere witwararika twebwe intama zawe. Mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, we uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bubeho burambye kandi buraniwe kuri iyi si. Urakaninaza cyane kuko niwe watumye tuba uyu munsi. Twaramaze gusobanukirwa ko mu gihe tugendana ibicumuro n'ibyaha mu buzima bwacu, mu gihe tugendana imitima idatunganye, ko urubanza rwo kuturandurana n'imizi tukava kuri iyi si ruba rwamaze kwigaragaza ku buzima bwacu. Ariko kubw'urukundo rwawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'impuhwe zawe, uratwitwararika, uratugirira impuhwe, uratugirira imbabazi, uraturinda kubabara, uraturinda gucumura, uraturinda Yesu guteterwa, kuko amaraso yawe mera aguma yoza intege nke zacu. Yesu Kristo mukunzi mwiza, Yesu Kristo mwagazi w'Imana, Yesu Kristo we ukiza kandi ugakura abantu bose ibicumuro. Turagushimiye ku kigongo watugiriye tukaba turi bazima kuri iyi saha. Turagushimiye cyane ku buntu bwinshi watugiriye tukaba turi bazima muri uyu mwanya. Impanuka nyinshi wagiye uziturinda, imibabaro myinshi wagiye ituvura. Ari amasanganya atandukanye warinze ubuzima bwacu, atari uko turi beranda, ariko ari kubera urukundo rwawe rwinshi ruhorana natwe. None Yesu, ko ari wowe utanga ubuzima bwawe kugira ngo uzokongere kubusubira. Ubundi birasigura ko iyo tubabariye tuba tukwegukiye. Nta kindi gituma data duhoza ku imbabazi, nta kindi gituma iyo twiyejeje ibicumuro byacu, iyo dusabye ikigongwe ku byaha byacu, iyo dufashe umwanzuro wo kwisuzuma tukisubirako,
data tugirira imbabazi byihuse. Kubera iki? Kubera ko arashaka ko tugaragara nk'intungane. Arashaka ko tugaragara nk'abana b'ubwami bw'ijuru. Icya kabiri kidasanzwe, arashaka ubugingo yadushizemo butokwangara, butopfa ngo bugende akagiriye. Kama Yesu Kristo wewe wemeye ko tuba barumuna bawe. Yesu wewe wemeye ko tuba ingoro za mutima wa mweranda. Ndagushimiye Yesu. Amazamu twagiye tucamwo uyu munsi, ibicaniro twagiye twubaka, aho twaciye tukagira neza, aho twaciye tugatanga amahoro, aho twaciye ntitugaragaza inzigo, aho twaciye ntitugaragaza ubukunzi bw'inda, aho hose twakengurutse ibyo twakorewe n'abana bawe, aho hose tutapfishije ubusa umutima w'urukundo tweretswe na bene wacu, ni igicaniro twacanye. Aho hose twaganiriye icyubaka umutima, ni igicaniro twacanye. Aho hose twavugishije ukuri tutariye umuntu, ni igicaniro twacanye. Turagusabye Yesu, utwakirira imibavu imota neza twagiye dushira ku bicaniro bitandukanye. Ari aho twashize kimwe muri cumi, ari aho twashize akigora, ari aho twashize agashikano ko gushima. Aho hose Mukama aduhera umugisha. Turabizi neza ko ushatse umutera iteka. Turabizi ko ushatse umugirira ikigongo. Tuzatubabaza Imana ngo ikazi gasasa urubanza imbere yacu kugira ngo iburane natwe. Turagomba guhindurirwa amazina, turagomba guhindurirwa amateka kugira ngo duhore turi bazima, kuko Yesu waratubwiye ko nitugira ikintu na kimwe duhebye ku bw'inyungu y'ubwami bw'Imana, tuzohigwa kuri iyi si ndetse no mu buzima buzokurikira. Mukama nyaguhora ku ngoma, wowe bwirukiro bw'abana bawe, wowe rumaranimba, wowe mugabekazi, wowe mutabazi, wowe bwuzure bw'ibyiza byose dukenereye kuri iyi si. Turabizi yuko tutarasamwa mu nda z'ababyeyi batwibarutse wari utunze. Si n'ibyo gusa, wari waradusezeraniye ko nitugukorera neza nk'uko bishaka uzoduhezagira. Nta kintu na kimwe cyohagarika imitima yacu kukuvugira, nta kintu na kimwe cyotuma tutakwibuka Mukama, kuko uri hejuru y'ibiteye ubwoba byose. Ni wowe Imana mutera koba. Iyo uhezaga ibyo uhezaga birahezagirika, ndetse n'iyo uvumye biravumika. Turashaka Yesu ko uyu munsi watwibagiza amakuba y'ibyo twabayemo, ukarema ibyizigiro mu buzima bwacu bishingiye ku neza tugiye kubonera mu rukundo no mu ijwi ry'ubuhanuzi tukiri kuri isi y'abazima. Dawa watu Yesu byagiye mu ijuru, mu kanwa k'umusabyi wa Isaya waravuze, birandikwa mu kigabane cya 43 cy'ubuhanuzi bwiwe umurongo wa 18. Waravuze ngo ngiye gukora gisha muri mwebwe, nimuzokongera kwibuka imibabaro ya kera.
wari gutegurira Isirayeli ihunguka rishasha. Mukama, reka imitima yacu ikubwize ukuri. Kuvana gukura kwacu twakuze ba data na ba mama bashwana, twakuze bakehanirwa, twakuze biyomba bakajiyo tutazi ntituzi ko bari mu bapfumu canke ahandi, twakuze basenga ariko ibyamwe byabo by'amasengesho twarasobanuriwe n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ko barinze bapfa bacizigiye ibyiza gusumba ibyo barimo. Niko Abaheburayo 11 avuga. Twebwe turaje gusaba ubutwari, ububasha, ubushobozi bwo guhagarika ibirenge byacu mu masezerano wadusezeraniye tukiri kuri iyi si y'abazima. Tuje mu butware bw'ijambo ryawe, tuje mu bubasha bw'ijambo ryawe. Mwami Mana mushobora byose, kugira ngo ushobore gukiza Isirayeli warabanje urazana amarangamutima yawe, urayereka ibitandara by'amabuye wayinyanyuriyemo ubuzima bwa sokuru Burayimu n'umukenyezi we Sarayi. Uraza urabereka ibitangaza wakoreye umunyisirayeli, ukamukura mu buje bwa Misiri, ukamukura mu nzu y'imibabaro, ukamukura mu nzu y'agahinda, ukamunezereza, ukamucira inzira ahari ikiyaga gitukura. Abamukurikira bose bakaryamana n'amafarasi yabo ubutaka ibyuka. Urabwira ati namwe ndi kumwe nawe, ndabakunda, ndashaka kubagirira neza. Ngo abasi b'Abanyisirayeli ngo warabaherengeteje mwakujya ku rutambiro ko ruraka. Mukama erengeteze ibyo byose biduteza akavuyo mu buzima. Ibyo byose dukubitiza kwa gatima tukiheba. Ibyo byose dukubitiza kwa gatima kumva umenga turacinyirwa. Ibyo byose dukubitiza kwa gatima tugatonora. Ibyo byose dukubitiza kwa gatima tugasanga ibyani byo byadutanze imbere. Ibyo byose dukubitiza kwa gatima tukavuga yamuhe. Tugirira ikigongwe nyagora ku ngoma kigicaniro ducanye ubwoko bwawe. Uyu mubavu kumotere neza, aya mashikano agere mu maso hawe kandi arungike ubutabazi ku buzima bwa twebwe abana bawe. Turabizi neza ko turi kumwe nawe, ko gwani intambara zose tugatsinda twabanyetsinzi. Mukama nuduhebe, ongera uyagira imitima yacu, ongera utubwire kuri Imana yacu ko natwe tugorobeje tugusenga ko umubyeyi wacu. Turagusabye ubuzima bushaje, turagusabye ihunguka rishaje. Twahungiye mu kaboregwe ntitwagira ibyishimo, twahungiye mu busambanyi ntitwagira umunezero, twahungiye mu itabi ntitwagira igikundiro, twahungiye mu bwibone no mu bwishimo ntitwaronka ukwemerwa, twahungiye mu kugenda gusa, twahungiye mu gukora ibidakorwa, twahungiye mu kuraguza, twahungiye ku bapfumu, twahungiye mu kwigunga no kwidodomba. Ibyo byose ntabwo byaduhaye ibyishimo muri twebwe. Yezu, uyu munsi nuduhere, uyu munsi nutubere, uyu munsi nutubere ihunguka rishasha nzokutse. Ewe Yezu weri ihunguka rishasha ingoma, ewe Yezu weri ihunguka rishasha imfubyi n'abapfakazi. Ewe Yezu, ose twayishije amarangamutima yacu, twisanze bitumaramaza bidutetereza. Kama Yesu Kristo dukorera ikintu gishasha nzobukoze. Harabahungiye ku marigara y'ukuremenanya, harabahungiye mu kwihoraho, harabahungiye mu kugera ingere ku yindi. Yezu, Yezu, Yezu mwana wa Dawudi,
tugirire ikigongo utubere ihungiro rishaje, tugirire ikigongo uduhe amahoro y'umutima naho tutoba dukikijwe n'ibiteza nyuma. Tugirire ikigongo Yesu, uduhe urukundo, uduhe igikundiro, uduhe ubwenge, duhe ubwenge bwo kumenya icyo twakora muri iyi minsi tugezemo, duhe ubwenge bwo guhorana nawe, duhe ubwenge bwo kugendana nawe, duhe ubwenge bwo gukorana nawe, duhe ubwenge bw'uko tuzorinda duhwera tuticujije ko twabanye nawe. Umusabyi w'umukama Musa ngo niwe wabwira abanyisirayeli ibyabaye byose, ngo agaheza akabwira ko Imana itamuhaye agahenge kubera ibyaha byabo, ngo ariko akababwira ngo Imana ngo nimuyumvire kugira ngo ishobore kubagirira neza. Ngo ryari isengesho rya Musa, none iri sengesho abagabo ni muri zamura. Musabe Imana ihoroshe imyamirurumba mu ngo zanyu, nimwebwe batware b'ingo zanyu. Iryo sengesho abakenyezi muri zamura, abaresponsable mu miryango itandukanye, mu buzi butandukanye, zamura iryo sengesho Uwiteka aduhe umugisha twese. Umukama agira neza byose. Dawa twese ubyagiye mu ijoro, waratubwiye ngo ko mwemeye kuza kundondera mu ijambo ryanjye, ngo nimuzosubire gutega ubwoba n'ibyashize, ngo nimuzosubire kuraba ibyashize. Niko Isaya 43:19 avuga ngo heraba ngiye kugira bishaje, ngibyo biraserutse, nimubibona dawe ganiriza imitima y'abababaye, ganiriza imitima y'abagowe, ganiriza imitima y'abaruhijwe n'ibitandukanye, ganiriza imitima y'abari ku mfiro, ganiriza imitima y'abari mu bisuzuguriro, ganiriza imitima y'abari mu karengane. Egome nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse. Mukama turagushimiye ko natwebwe ibitazi tugiye guhabwa umugisha n'umunezero. Hezagira amaboko uyu munsi yaramiye abandi, hezagira akanwa uyu munsi kahezagiye abandi, hezagira akanwa kasamye kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro, hezagira akanwa kabigisha ijambo ry'Imana, hezagira ubuzima bwabo bose batakuryaryanya, hezagira Mwami Imana nyagora ku ngoma, abana bawe bakigupfukamira bakagusengera mu kuri no mu rukundo, bakihanganira imibabaro bategwa na bene wabo, bakagera ku rwego ndetse rwo gusenga ngo bashobore kugira neza ababagiriye nabi. Mukama akira amashimwe akomotse mu mitima y'abana bawe. Turagushimiye hose waduhaye intara. Hari ababyeyi babyutse batanga intara, hari ababyeyi babyutse batanga imitwaro, hari ababyeyi babyutse basaba impanuro. Mukama abagorobejanije amashimwe agirwa ku bwawe, ninahazwa ku bwawe. Mukama abagorobeje bagipfukama binginga batitiriza, hezagira ibitekerezo byabo ubahindurire iminyuro y'ubuzima. Abakobwa baba gusaba kumenya umuhamagaro wawe, ntukemere ko bajuragirika, kuko kujuragirika mu muhamagaro birababatse. Ntukemere ko bajuragirika, kandi mutima wawe ubwenge ahari, mutima wawe atanga ingabiro zitandukanye arahari. Bahe Mukama guhonyoza ikirenge cyabo, bahe Mukama guhonyoza ikirenge cyabo mu kibanza wifuza ko bobamo. Dawe ubwami bwawe nibuze, dawe ibyo ushaka nibe ku isi nk'uko biba mu ijuru.
hari igihuru twagiriza ko atari wowe twatakambiye. Tugirira ikigongo hose tutatakambye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Ongera ucishe mu matwi yacu ryasezerano ngo niwajabuka ukajabuka amazi nzoba ndi kumwe nawe. Niwaca mu nzuzi ntabwo zizogutwara, niwaca mu muriro ntabwo uzosha, kandi n'imbeya ntizizoguturira. Mukama turagushimiye kuko uri umweranda wacu. Mukama turagukengurukiye kuko uri umukiza wacu. Turazi ko hari ingabo nyinshi watanze ngo zipfe ku bwacu. Warabwivuge ngo Misiri wayitanze kw'incungu yawe, utanga Kushi na Seba mu kibanza cya twebwe abacunguriwe mu maraso ya Kristo. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, ongera utubwire ko turi ab'agaciro mu maso yawe. Ongera utubwire ko turi abanyeteka n'icyubahiro mu maso yawe. Ongera utubwire ko dukunda Mukama. Ongera utubwire ko kiducungura, ukaducunguza abantu batandukanye, kandi ugatanga ibihumbi n'ibihumbi mu bibanza by'ubuzima bwacu. Turahawe ububasha bwo gushimira mu buzima bwose tubayemo. Turitandukanije n'ubwoba no gukekeranya inkomezi zawe. Turitandukanije n'agahinda n'intandaro zako zose. Turitandukanije n'imibabaro, umunezero nuzugira ikibanza mu mitima yacu. Twitandukanije n'ubugome bwose bukomoka ku mwasi w'amahoro. Twitandukanije n'ibikomoka ku banyeshari, ku banyenzigo, kubaragura no kubaraguza. Twitandukanije n'ibikomoka mu ntege nke twagendeyemo mu buto bwacu. Twitandukanije n'ibikomoka ku mwuka w'ububeshi n'ibindi. Twitandukanije n'abicanyi. Twitandukanije n'abatuma twidodomba mu mitima yacu. Twihuje n'ubutware bwo mu ijuru. Twihuje n'ubushobozi n'imikorere butatu bwa Imana imwe rudende, ko ni mwe mugaba byose, mwenye n'inganji n'ubundi nazo no mu myaka yose. Amen. Kuko warize uri mu bugaragu, uri mu butayu bw'ikintu runaka, Imana ikakumva ngo iramanuwe no kukumara intimba. Mukama umanuka utumara intimba ubwoko bwawe. None rero twese bakundwa Mukama, dukomere cyane. Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Igihora ku mutima wiwe ni kudukura mu gisuzuguro cy'ubwoko bwose, akaduhuza no kurambira mu buntu, ubwenge, mu bweranda, mu bubasha no mu bushobozi bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende. None rero zitira imigisha yose uherewe muri iri sengesho. Vuga uti Mukama, ngiye guhungira mu mahoro atanga nawe. Ngiye guhungira mu migisha itangwa nawe. Ngiye guhungira mu kuramba gutangwa nawe. Vuga uti Mukama, kuko ari wenyine n'ijuru n'isi, nishikanye ku bubasha bwawe, ntabwo izondandukanya nawe. None rero iyo migisha yose ishyire mu ruhongore rw'abana b'Imana. Uwiteka yugare atwugane mu ruhongore rwe, nasuye kuturekura ngo tugende, kuko ni wowe gaba byose, ni wenyine n'inganji n'ubundi naza, ubu no mu myaka yose turi basamuragwa ubwiza bw'ibwami, ubwiza by'ubwami bw'ijuru. Amen. 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 Mukama duhaze ibyiza, aturinde kubabara, atwagurire imbibi, aduteture mu makuba y'ubwoko bwose, aduhe bwa bugingo Kristo yatwemerera, kandi akatubwira ko azongera kubusubira, ko niko Yohana icyo bavuga. Twarahezagiwe twese.